Loron dia maluk sira hasor malu faleho ami iha programa editorial. Hanesan baibain programa editorial se fosai konaba kunti wudu si publikação editorial iha jornal estel edisang ohinian quinta lorong ruan uluresingnen bulan Janeiro tinan rihun ruan uluresin tolo nomos informação nebe maka jornalista STL recolha ona no publica iha jornal STL. Dia maluk sira editorial ohin honia titlu konaba pizza garante mina bapovo. Ya tuha tene klean kunti udu hosi titlu idane marca ona presenza iha studio editor jornal STL Mikael Malimau. Loron dia. Dia kihane iha editorial iha jornal STL ohin niang kuliah konaba pizza garante mina bapovo. Kunti udu hosi titlu idane oinsa. Dia ka kontidio si titlu ida ka pizza garante mina bapovo. Maluk sira ita tu hatene katak iya loron hirak liwa. Iya dia binti to 23 to orseik emah tu preocupa, emah tu tristi, lilu basira nebe uja careta privado, careta governo, careta estado, motor o careta nebe imperilos sirene movimento ba circulação ya cidade dili ba kantor ba serviço ba mercado tambah minalaya tilolos husi kompanya bot rua nebe hanesan supplier ba mina ya ba povo ya Timor Leste liu ya capital dili pizza Pertamina Internasional Timor SA hanesan kompanya ida nebe supply ba mina lilu ba gasolina o solar. Depois ida ta na kompanya supplier ida eto nemos sayansa supplier ida ba mina ba povo Timor Leste atu atende povo tomatnya necesidade ba mina ba careta o motor nebe auto bele halo sirene movimento ba serviço ba navedeit ba mercado nella impede mai be ia dia 21 to 23 auto questiona preocupa los o mina tambah estação Oto estação combustível iha capital dili balutaka ita haremos iha estação hirak nebe iha capital dili ema antri nebe naruk hei mina tambah mina laia nebe ema hototu preocupa ema Hanoi Timor tama ona krisi ba mina maibe hosi kompanya bot rua ne garante katak pizza o eto sira garante katak mina sila Timor la krisi mina maibe siranya kargo maksai mai tarde ituan hosi eto siranya kargo ba mina tama ona iha dia 23 depois hosi Pertamina Internasional Timor esamos garante katak ohin sirene kargo tamaona ro nebe tulaminane tamaona ya dili nebe komesa horseik baoin ita mina subsienti sira garante katak Timor la krisi mina pogu sira la preocupaona o mina nebe Husi Pertamina Internasional da Timor esamos garante katak mina sila sei subsidi napatin sila sei napatin ba for atendimento ba itanya pobutomak ba kliente sila nebe durante ne uja mina husi kompanyeruane espera katak baoin labele acontecetan rumor ka hanesane para labele
halo povo panico. Nebe ita agradece tamba compañeroane garante ba mina ita mina la crisi ona ia itanya nasauni dene. Ita espera kata ho declaração sira husi pizza mas companhia sira nebe maka fornece mina ba povo sira nia declaração ida nebe le halakon paniku nebe durante lorong hira ne larang povo acontece ba povo também tarei ya estação mina sira nebe maka fang mina ema barak ema sira nebe maka usa transporte público privado kan ema sempre antrian naruk iha estação combustível sira dia kira nema ka conteúdo hosi editorial ba edição ohing nian ita hakat fale ba informação nebe maka jornal STL Pública hanesan bai bai jornal STL iha pagina sanulu resen rua honia rubrika oin ita hahu iha pagina dahuluk nian ihan bai informação 5. Primeiro, maka polícia la sério prevene conflito. Turmai captura longuinhos competência Ministério Público. E Taur designa José Ximenes lidera CAC. Tuirtang map simu notificação CAC. E kusliu ma eleição parlamentar horta hahurona partido político sira. Dia kihane iha pagina dahuluk nian iha informação ida honia título polícia la sério prevene conflito. E título idane redação STL hakarak dihan saida ba público nomos leitores ira. Dia ke iha pagina ohin título ida akerek STL redação STL Pública o título polícia la serio prevene conflito. Idane declaração idane be mai husi deputado David Dias Ximenes tuir ninia observação tuir nia hare polícia la serio prevene conflito sira nebe acontece ia itengere lara ita auto hatene kata ka banhira ita tamatinan phone acontecimento completo occasio o malo ia ita musu ia ita capital lili caso Elenloi to agora sospetto autor silanemos polisi sidok kair sidok hatene semak autor kazu idane meski kazu ida tuir mai ponte Habibinyan ne sila consegue ona kair suspeito depois ia loron hirak liwa acontecimento completo entre jovem entre grupo sira ia suku Mascarenas, posto administrativo Veracruz. Hosi acontecimento sirane itanya deputado David Ximenes are kata polisi la serio. Itanya polisi la serio atau prevene conflito sirane. Mais tirhaunya hare. Itanya polisi sira iha dunia ya paling tambah buat ida acontecimento ini ita la espera atau acontece ya Bairopite atau acontece ya Palmera ka ita la hatene maide lapa tidak ida ni koresaun ida ya ane sampo atensaun po hatene para polisia alau sirene kenar serio atau prevene ba komplit sirene de acontece ya ita nyerai satan ida atau tama ona elisaun parlamentar bye-bye ya pesta demokrasi ya nebe ita halau ya ita nyerai dal rumah ema uja ate marcia sila anesan instrumento ya sirene partido ka ne atau hata opo ya atau opo buat sirane maka itenya deputado David Ximenes atau itenya mau polisi sira para prevene oinsa acontecimento sea completo sirane la vela acontece antes ka banhira tamaona eleição parlamentar nune itenya nasaune eleição nebe itahalau eleição parlamentar nebe itahalau iha ambitu pas no damenya larang dan maka anesan deputado
David. Parlamento David Ximenes po Hanoi pahatene ba itenya mau polisi sira atau halau sira nekana hodia sira prepene fatin nebe risco risco ba acontecimento risco ba completo ne sira bele hatene ona o insa sira bele monta Postos polisia. posto polisia ya Fatin nebe ita hatene hansa risco ba acontecimento completo. Itanya naik deputado David Ximenes atau kata tuirnya observação banhira nelau ia capital dele ia posto sira nebe ia dilarangnya dalam rumah polisi sira lah ya. Tidak nemak nya paten para posto sira nebe ia itanya capital dele polisi tengki mantain ia neba. Atau nune acontecimento ia nebe sira hatene ona povumos garante para mau polisi sira bele atua lalais acontecimento completo nebe acontece ia bairo ka ia komunal sira nyelet. Dia significa kata declaração husi representante povo yang nenek kata kan sang chamada atenção ida ba polícia atau sério polícia atau hadiah siranian liu atau atende ba caso sirane memang sempre acontece ia cidade dele. Dia kida nema ka página da huluk neni tahakat ba página da ruak honia rubrica política no lei. Ihane ba ia informação tolo primeiro maka labele usa GAM sai força político. Tirmai governo aprova decreto lei apoio vulnerável. E tuirtan maka MTK suspende presidente aportil. Dia kihane iha página da ruak nian labele usa GAM sai força política. Tambah sama credencial STL hili título idane sai headline iha página da ruak nian. Dia ia página da ruak politika na rubrica politika na lei ia notisia ide importante tebe sa neve redação hili sai ansan topico neve importante headline news ia página 2 ne o título ida labele usa GAM sai força politico. Ida nemos questiona si tenia deputado David Ximenes dengan kata banhira acontecimento completo ida ia fatin ida hoto dul maka GAM Grupo GAM idane GAM sila makalo maibe usi koordinator PSHT Metinaro Alfredo Suarez nebe for declaration ia notisia idane kata niamos po hatene ba itanya partido politik sira labele usa GAM sayan sa instrumento ia sirenia forza politico satan ita basic ona atau eleição parlamentar nebe sira pahatene kata labele usa GAM sai instrumento ia forza politico idane maka informasi ida importante hansan pahatene ba itanya nain politiku sira lideran saya sira atau labele uja GAM saya hanusan instrumento ia siranya forza politico atau povo atau malabele uja siranya direto atau tuir eleição parlamentar nebe se realiza ia fulan oin maine. Significa kata kusi declaração grupo arte marciais balong hanesan kusi PSHT ihan ba iha mos IKS ansa samada atenção ida ba politiku sira atau iha eleição parlamentar mainene desenha siranya materia kampanya dia programa dia nude bele atrai votante sira laos usa GAM tambah betida ema sempre dihan grupo arte marciais konflito rumah sempre ema liga ho grupo arte marciais. Dia kida nema ka informasi yang página da ruak nian tuir falmai tahakat ba página da tolo honia rubrica cidade no crime. Iha neba iha informasi tolo mos primeiro maka condição mercado taibesi considera desorganizado. Tirmai caso violência doméstica barak hetan suspensão e ikusliuma continua sua lisu arbiro.
Dia kihane iha pazina da tolong niang informação ida husi mercado taibesi hanba katak kondisão mercado taibesi considera desorganizado. Husi título ida ne iha pazina da tolong niang saida mak STL redação hakarak hatoba público no mos leitores ira. Ya, ia pagina da tolok ho título ida condição mercado taibesi considera desorganizado. Declaração ida husi gestor mercado taibesi Antonio Manuel de Araújo konaba condição mercado taibesi. Ita tu atene kada ka mercado taibesi ne patin ida nebe ema halo negosio. Itanya pohusira halo negosio ihane ba ita mos atene kata ka ia fulan hira kliwa mercado ihane mos ayahan ante saya ita tamati nampon himasan mercado ihane ba ida nemaknya ate pohatene kata ka nia tuir nia hare ihane ba iha desorganizado. Gestor mercado taibesi ne sila iha silanya plano atau halo hare mercado ne bele lao dia maibe ema balu uja mercado ne ansana sai fatin be atau halau aku daga oin ya lao saya mercado ne Dos negosio dia tu. Nemaknya hare iha desorganizado. Tamane sebele si parte ministerio Competente. ita nyanai mencira bele hare idane para mercado idane ya taibesi ini mercado idane sailos mercado dunia. La bele uja mercado ne ansa atau aktivitas selu emahalo aktivitas loin tamane itanya naik mencira tengki hare ke mercado ini. E significa tak consideração husi gestor mercado serna nessa samada atenção ida ba parte competente sira leli presidente autoridade município de Linhang atau haremos com a condição saída de mak iha mercado taibesi ne ban. Dia ita husik dia pagina da tolo ita hakat ba pagina da hat honia rubrica educação no maniora. Iha neba iha informação hat primeiro maka professores voluntários hamutuk rihun ida atus 5 seba contratado. Turmai husu STL publica informação qualidade. Tuirtang escola walo se halo construção fong. Hikus liu maka pen preocupa bolso merito ba estudante sira. Dia kihane iha pagina dahat neng educação no maniora informação ida ho titlu professores voluntário rihun ida atus 5 seba contratado. Sama-sama redação STL hili titlu ini saya headline. Dia ke redação STL hili titulu idane ia pagina educação no maniora. Titulu idane professores voluntario rihun ida atus 5 seba contratado. Ihane ita atene kata profesor sirene ninya kenal ninya papel importante tebes ba nason idane iha nason ne bedeit ema tu sai lideranza ema tu sai matene ne lihosi ema ida naran profesor ne bahasa dia yang guru profesor ne ninya papel ninya kenal importante tebes ba nason ida nebe hamrik anesan Timor Leste. Ita tu atene kata iha notisia idane profesor voluntario guru sukarela nebe rihun ida atus 5 ni Laos buat ki kan 1500 rihun ida atus 5 ne numero ida bot nebe to agora sida contratado siransan sukarela siransan voluntario fahe sirena matenek ba itanya wansira hodinne itanya wansira bela matenek hosi sirena matenek sira fahe sirena matenek ne atau prepara itanya wan saya sanga zerasan phone nebe atau continua lori nasan idane ba oin tamane itanya governo lelio ministerio educação desporto juventude no desporto tem que po atenção ba itanya malu profesor sirane
Husi profesor voluntario ini total hamutuk ne rihun rua atus sia. Husi rihun rua atus sia ne poin mak atu kontratado rihun rua atus lima. Ya. Sira halawana sira kenar hanorin lorong-lorong iya sekolah sira faya sira nama matenek sira mai hose siranya uma hose sekolah pila pali ba uma mai siranya governo lahari dane sira osan laia nebe sira hansan voluntario le sukarela le tambah sira hare sira atu fahe sira nama matenek ne ba itene ohan sira timor ohan sira atu sai matenek anesan ita prepara itene jara sampong atu continua bain hira itenya jara santuan sirane labele ona para ona sira halao sirane kenar sirane mak atau troka atau continua futur na saunnya ne tamane notisia idene importante bes relação STL publica ia pagina idene atau puatene ba ministerio relevante atau hare kondisau idane atau hare ba profesor sirane be voluntario oinsa siramos bela saya hanesan funcionário público. Nós se espera kata kusi declaração kusi diretor geral administração gestão finanças ya Ministério Educação nene bele atingi duni hatinang idane kata número professores voluntário rihun ida 105 ne bele badu ni kontratado. Lali kahintan to tinangoin may be hatinang idane bele realiza duni promesa hirakne. Dia idane maka pagina educação no maniora ita hakat falba pagina daliman yang honia rubrika Saudi. Ihana bai informação rua primeiro maka popa osan labele hari laboratorium. Termai programa Alpha atinzi % hitunulu resenhat. Dia kihane iha informação ida popa osan labele hari laboratorium. I titulo idane atu dihan saida ba publiku no mos leitore sira. Titulo ida popa osan labele hari laboratorium iha rubrika Saudi. Ne berada sound ya hili notisia idane importante tambah ita hari buat auto servis auto ita halau tengki ya osan mai be atau popa osan itanya na ulun primer ministro hari idane dirlolos ya plano atau hari laboratori ya kada ministrio tengki ya laboratorium mai be hari ba orçamento itanya na ulun primer ministro atete katak idane labele laboratoriumnya ida hari dit iya sektoral ya sektoral ida hodi ne bele hala pompa orçamento ba itanya railarang. Oh, idade significata così primeiro ministro orienta onadet atau hari laboratorium integrado sektoral idadet iha ministerio idadet non è bele po halo popansa ba orçamento. Dia kita maka informação si pagina saudinian ita hakat faliba pagina daneng honia rubrika ekonomia iha neba iha informação tolo primeiro maka operação combustível iha capital dili lao normal tu irmai comunidade soba simona cesta básica itu irtan mak Indonesia karhamete liutan kooperação na ekonomia dia kihane iha pagina daneng yang rubrika ekonomia ita sena fating iha informação kona ba operação combustível iha capital dili lao normal editor jornal bela explica to conteúdo husi título idane dia ka conteúdo husi título idane operação combustível iha capital dili lao normal oina wa tata ona kata ka desde loron 21 atau 23 itenya populasi itenya komunidade ya capital dili preocupateves konaba mina nebe minus estação combustível ya patin lubuk idataka mai be iane tirlolos laos mina maklaya
idane acontece tamba ia relaciona ho loron imlek loron Tinan fungsi pobusinya yang los. nebe estação sira nebe posisinya estação hitu nebe taka total ia habu ia loron 21 atau 23 idane mak tamba fatin nebe fatin rua katulu rit mak loke emang itu mai howur ia fatin nebe ia acontece antrian panjang antrian naruh idane mak emanian mina la iana Krisis mina, timor, krisis combustible. Tilolos tambah estação hitu nebe taka relaciona ho loron imleknya nebe acontece dunia ia estação ba hitu ne taka nia ya impacto mak ema barak labele ense mina ba sirenya kereta pribadi ke kereta estado dan maka acontecimento saya hansa rumor ida dehan minalaya maibe ita agredese kata ka itanya kompanya bot ruan ebes anesan saya supplier ba kombustible mina iya itanya railaran garante ona kata ka la acontece ona kazu idane nebe ita agredese komisar sei ka operação comercial ia capital dili la ona normal ita espera kata ka baoi la ona normal na patin la vele acontece tan anesana acontece pendakne Dia ita realidade horsei ohing estação mina sira começa loke e mina começa e espera kata ro nebe maka basic husi kompanיה sira nebe distributor ba mina dadaune sira masarukana mina mai dadaune mas ros hira tamana iha portu dili atrakona combustível ne belelau normal fali iha railaran dia kida nema ka pagina da nengyang ita hakat ba pagina da hitu honia rubrika desporto ihan ba iha desporto nasional ida kona ba Fisaka FC que si contrato ho jogador Mozinho Antonio Timoteo ne exemplo dia ne iha klubu Fisaka FC ne iha Cambodia ni halo contrato ho jogador Timor Wanda Mozinho de Lima durante tinan rua ita espera kata usi talento ne bema ka jogador sira iha bele atraitan klubu-klubu sira iha railior ho di que si contrato ho jogador Timor Wan sira dia ita hakat ba pagina da walon yang hena ba pagina bahasa pagina da sia opinião firmai pagina sanulu geral hena ba iha informação tolo primeiro maka presidente parlamento nasional encontro ho Ásia Pacífica firmai tinangne caso dengue menos no ikusliu maka rohak solok Timor Leste Hamoris companhia bancarrota itu irtang mai pagina sanulo resin ida continuação e kusliu maka pagina sanulo resin rua figura iha debamos iha figura nasional ida João Amaral de Fatima Pereira Timor Wanda huluk hetan sertificado project management profesional iha ne João Amaral hatudu ninia capacidade menghira ni tuir formação no nia makane sang Timor Wanda huluk nebe maka hetan sertificado project management profesional dia idane maka informação nebe maka jornalistel publika be disang ohinian bamaluk sira nebe hakarak hatene klean informação hirakne bele acesso iha jornalistel dia maluk sira idane maka rohan husi programa editorial be disang ohinian husi studio hau Zefa Parada mutu ko ekipa nebe serviço hatau brigada i loron dia